pe maundu angi mwa panishia ndungi mwa apart from kethani kibetikio barana kigeke wa meiwani kethani kuikatoka kwa kinyelelia pe undungi pe ikosa yingi weka wa panishia wata yala taingei kana wani yani mundu muthuku kana mundu muka wo na ngulu ukwa pai akamba maina amiyo asikale yuye eta waita mukamba ina iwe ngukya topic yengesu mukamba aina asikale mount discipline andu ala meka nae kiucha eta wa king'ole na king'ole chauma kila musi weba mundu na ndembwa asikiwe nyondo juma hivi kupanishi mundu nula waemie punishment inge sionde na nimeba kasi nduke zaidi ona mwakomana mundu mamana na mawinda bala meso komania naku ekamusi na yuma umela nondo meumela mapiano kethia mundu zindu maneme bakite siendo mundu la wa mususu membwa na mangi mate omia bia na ya Israeli mebana mangi na mundu wa mususu yukingendile ke unondo echaemie ozu wa mususu ne wa tondo wapakia siangimbe na ikusia na ilecha ya tongo si walangi onde mailecha imwe mundu zi ya thangwa mangi asu onde na ibaluka buna abaluka bu pai mundu wa matia mangi bau na pai mundu wezo okoyangi nundu wakwa yu etweka watunga kiumo chu mundu uzu yu lane su watunga kwenye kwa kana wana mangi asu buonde na kienda hata yune wabaluka ne watiwa mangi mundu uzu mwisho wake asa umwe buno kome kutia wethayo ningi ndwendi na umwe buno wakana wana ebinda yuna andu comments ya wande kotetene mayenzi ya wande watia wabu wakwa mbitisi embwa ina mbitisi ya asisi yakwa ona sulu wai ya wabu kadhala so kwenu nduka manyika ingine waendie aye uyu wa ni membwa mesi ni wabikie ebinda discipline na emata bagwa ndo wawo ukembite lakini yu alame utethia ki ona yango waku ndo mumana ndo ezu ne secret service yani na azwe mama ndisi ai anenge maina kikosi kingi yuita hivi ila meoyu kokita kondo pe kingi cheta wathiani apelelezi ala maenda tene mamba oimbe mathiana makaima kazisi andu azu setup yondo mailie nondo meka makoka report ya ita ene kanda ende ita ibangwe muthe nola siethi ende ikokite maisha tene mai moyo nondo male ya iko tita oyu iko yu kwathokie male ya iko nondo wae yembwa twana tuo tunini wa twana na male nondo wakwithia cio umaue nondo ni mukuwe ndakwatene na yende thiai aya ko miunda ndiai mawate undu ona miunda minene twai mawo kazi yoke no yota ba nondo muthanga muno no ithia kabanditwa kila kindu chonde tita oyu maumaya mama nduwa maina kindu maikwa nyanjwe ba yukwito na thie indo yu cio make pa mulikane mwisi no sio no sio siba nomba ni ya siba yambe wa muguga itinanete na malunga mbui na ng'ombe siatia niu na tutena twa mbui na twa malunga na twa ng'ombe na twa tuithwa ndithia ngi twitwoka iko tene kwa imali ninakulio na no kulio tubetia obukate namba ukulia no ni pe banu ni we wase obo wakweka kwaka aka nini wethia anu maegwa tene
muno nundu wa nini kwa kumaanisha undu andu mandi kwa kwaka kwa kiothera nundu aka maybe kukomania mea nini sindu ta isu ukethia mundu mukaikwa no kuwa muno akakua aiye nzaiko yaka ndiminitwe nini ndiminitwe ni binda nzaiko yaka iminitwe na songo ila mokie nimo maleile nwisi kuone kuthithu na kuokwe kuthithu matu ya ala twathukumana mo matu ya manyuza kawa ka ku kana ila yendo yeta ngulua manthi octopus matu ya liu wa kendo chuwe mouye watava isiko itatu wambia onyala kuko na kawa wanywa wambia onyala ko ni ukoma kibeti chaku moi ma utesoma na ve kibeti utonywa kawa kana liu wa kendo isu yue la mogie ko ne mogie malea nzaiko ya ka na malea na maliche ke kanisa ne kende nini mama sia uno toku lakini kila noni ibinda ya nzaiko na twatabua na tutanamba ikwa ne twatabiwe kana imwana nae twala membwa mesi aume ni maua muno na nitwona mayu imwana nae tumakauya muno kesa ithiona nithio ndetu telemile lakini ala yu methwa matesene wona mwitu aikwa aikaya akewokela kimwana kiikaya kikewokela o andwala kuma mwisicha maeta wa mwisicha imethe wa metsi mundu ula wise ume muno na mundu ula wise aka muno ibinda yu aiye bai mwisicha nde ulikela ba mwisicha wagusia itha cia mwaiche ula waikasia meta wa andu kwaika nzaiko aiki meta wa aiki meta wa aiki uko pesi ndutene yu mama ni ao bau ingi mayama na ingi nandwa ikawa wina ngua waikawa yani alabu andu mate na mayeki yangwa mbona ke mwana wa macia katulwali namba ebinda yu kwethia wa masati mai masa ti ebinda yito lakini yanya na kwa ngwa na makita no mapula moki makita kwebwe kama pula ebinda yukwa molio ila woka tio kweva mayua molio ila woka we topasania ne twangwa twasa ezio matwa makebweka yo yutasuka makebweka ende suka sia zambe yauka eko mwaya kwa na mwaika wa wena kila kindu nzaiko niko beba kimbithe ino tumaya kia wabaya kando na mwana si ba kando nuisi peki nukimondela maana zina kikanzanisya nundui anu mate kutwika mundu atembea au anu mekala ume wa thei malianya anu mayakula nasya na langi tweje uchokie cha bingwa anu metho biwethi andui nimeambio kiana wona mundu muthino wona mundu tengwa nona nini kana for example you wona mundu ta winundu wikitu witho attempt kwenda gukoma nake sinu cha uchokie kana ni malume wasu anu maye kana manengwe cha wethia ni mabika bandu mambio no thi wa mundu mambio na sindu taisu ona pau vai kindu ke apply pau cha muthembosu ila wona wakoma na mundu muka ndatike zino wo wasalucha metho na yende ni wamanya nai lakini yuta komete nake ni utinda onake pau ona akakona we muthei nake o muthei no ithi ona ndo ugondo nundu kiune kindu senses yani nafsi siaku ya mukwa nafsi tena muche yo to no manata kana kwikala we muthei no thoku
kwa mundu mukayo wa mukasia nafsi cia mundu ume twasio aye ni kisomo nwese ju twana twisoma tene nthini wa simu TV letioni aya tukulu yu kana wisaithia aya mikalile ni utayaku taoni ithia mwili olumwe mwana ciana yu yisaithia ciana ni cietha ni ciamana ni ciona maundu tene yu inafsi ciamuka pala ciamukila onembwa kana ka miaka 6 ndukatunge tina ni ciamuka nundu nikonie kindu na chaiwa mucia senses ciako na kwenda onania sambo undukika nikenda ikajikonie nicha isu ni kisomo chalika akilini ayo chuchumwa no yeso gumbula nako ona yo gumbula tiko kwemina nondo ikindu kilikile nondo na Adam na hivi la maiko yani wa hivi no wa kuli nini Adam wa kuli bona wi muthei ela maminie kutethia kiu no wa kila matethise ni wa monie me athei ju utakoma na mundu muka uniwona one mwana yo inene ugethiona yese kukia yese dressing neza mwetu ona kende sin dressing neza na ukwikia ngwana kano yesa ethia sacio nthena nthoni etinda yikucia ngwa ile ciu nundu nuko ona ba nini ngele ekucio ngwa nundu eona tokoneke muthei ucio ni mundu bado tanamba kuvinguka nicho kitumi sindu si apply or to siende to si apply to nani nicho ona mundu maybe wa kanisa nikana mundu mukayu chundi cho chambiro mbukia mundu mukote so igwa mundu mutangie muno always there ikite ngwanda certificate ko withe nundu embwa achona ngwa ngube ni nukola na ni ku attract mundu ume na endo mumandandini yu na ke wenda na bikia stage zunda bangite yu ese mundu mutangie mbwa abundetwe etele mume ko etelete mume na ona atwa we mume kiongwanda sa nundu ni wa mume ucio weka ona wesa ithia ndathia tesuka ketumi nundu ni wese kibeti chene na ni waile na tabia na imbo nai kangulia akamate neyu niona maitwika na mundu muka abwike mutwe wake ekiengo isu ndasa iwikite mpaka ndambi but ona ma you know zengai no methia kanisani mundu su yes ni wikite ngwandaza lakini mundu timukunike niki yue Biblia ni nenete kiu na kikamba pe na kimundu na chondo kio ndula kiweta yu Biblia ni kwasia ethiwa muwe mundu muka ibweke mutwe waku wimbe wa mundu ume ona ndukeze ungama mbe wa mundu ume mutwe waku ichao we mukunwe na ethiwa nukwenda we ndwenda ibweka kitamba nzue yaku ndukenze kwa use ubya nzue na ndukeze kwenza nzue ta mundu ume kwangeleka nyoi taya warusini newa nena sangate newa uso ya sia mundu muka wenza wa box ndanenga mbungo sia kome na una nzenga sia kwiro ninye niya yue wenza mateka nara yukiuja yu wenza noe gwa ba Biblia ikuya ibweke mutwe waku tasiombe ko ilo webwekite ngwa ni webwekite ila nzue nene ni bwekite nundu cionthe ni wanake mundu mukaile mwanake kuma mutwe kuyubika nthi andu ikiaga kulake akabikite bano yacia mwanake uti wanake ona we wa matukwa embwe wenuka kwakwa ni lazima ni akibeti
chakwa kiku nikinenge mbesa kikuuye leso kana kiunenge yacho ila nzao uyezo manthi wa leso mbwendu noka leso nondu kibetie pe mundu muka ni mundu muka mundu muka wonthe ni mundu muka na ve tofauti ya kibeti na kibeta. Kibeti ni mundu wonekie ni mundu ume acio uya ula nitawe imantha na yu aku approach ila yu twetie mulinga kumanana aku approach na mwegana na guwete kila kuma baya leluni mundu mukembu abitile ba leluni iwe mbu abitite amanthite na yu amanthite nake ayoneka ayiwoka aibetwa yu alika bai ndwalika na ndwabetwa wabetwa leluni na yu icio kai kiondu andu maleluni mekia watwika kibeti na yu tondu masia mundu muka wenza box kwangelekanyo yote yakwa negwa anda kuambu ngo sie kombe na kita yu nezenga kwito ninye mundu muka na ninye nikua yuko atwelezea waenda ara yu mundu muka nitwazia be kibeti na be kibeta kibeti kila kibete kikaetwe bamuchi kya yuke kitu kibundiwe yu discipline akela kinabundia wene nyana soso yuchoke yune kibeti timu yetu yuo kabani woka kibetini ayue mbwa mweme uno kwenzwa ina kunwenzwa yue yu mbungo kibeti ticho kisube ama lila mume wake wa mwete na yu akamba be kindu masia kimwana ki kitianie nethe na makombe mama nishara mazi kimwana yucheana nima yu mwana zimbwa qualities cia mundu muima wakio kimwana kinini yige mbwa maima anesha kimwana geju nekeima na kitianie nethe na mali makombe ikombe tiko manesha ikombe bingi ajao mali kiatianie nethe na chao na mali ayembwa maima anesha yuke kimwana ge choswe na umeala makithenge amegwa na nacho mambi okia yu kimundu muima undu kina qualities cia jao cia uima yu na kuila woko so vya mali na uyenzo ta mweme uye yu gethia andu mayo kuelewa nundu mamucio zi mayo kukwatia mayo kuelewa nesa na yu ase mate nimenza wangunu ugenzo kula kuthia pikwe bati na uyu no kuona mundu muka maybe no otono bathukanya mundu mukenzeto jundu nenzete na musera agenzeto nguno yue yue matukwa ukwenwese kila mundu eko undu kwenda paimea kikamba ichathelile lakini mbaile ingi nisiateo sithio sio ona mabatwa ni mati ya mabithite mbaila itiete kithio chayo mukamba kwa mukambe waka wote na kithio wando kwa kuyu no maikana undu amasai maikana katiwa na kakole na kwithio maketa ambui naenda eki hospitali na yai kwa kithio cho Kalenjini noguo Masai noguo Waria noguo yu akamba no matie kila kindu chonthe kwa nimo meka ata mwene mundu akasuania ni interest yona owona TV ni kana ono obizani pana Diamond we pick that ni lakini mbaila inge tiu na utu tia yu Masai ni nonio Masai baanza imwana ile na nongi mukwangu kwanza mukwangu mbe woba nini cio ciegete mebuto na ekite masuka na yu na tola tutatatwo ayuke mwana kimwana kinywete menena kimasai akikunite kuituo abuite na kila kingi kiobambe kiendete nacho kiisemba kiukia kyabuwa ngina mesa kwiwa na kyake wabanza yu kembwe ni mukamba kweli jwe kikika yu unaona wasisi yu ona manae mania wacha wasio munu wetseketa masuka manae mania wa kimwana kiikunywa nundu
mukamba ndanyusa uki eke mwana mukamba anyusa uki mwitu wake wambe atwawa yu aete mali oka aete ntheo igo kila kiende ya umundi ukakula niwonie muume na kwi wonie kibeti kwatonie kimee kibau kala kalupo mwitu ayukila yosa kasele ayikilia ainengethe yu anengethe ithe yawete onthi na etanthi aikunda akunda yu ainenga ithe tia umema mwitu na ngulubu isu na yikala ndane woki ndanyu yu etwa nikenda tondu mwitu wake ambe ukunda neo ekunda ou na imane na ndeunywa na yu ibinda ikavika ane woki anywe eju nundu mwitu wake yu nunenganie mwitu noki ukoka yu nukwisaitiwa muse oke amunenge oki tiwoke yose ya enenge eyosea ekwatia unywa na kaminwa noki nichona yu mwana ko inywa oki cianangika nundu nasikala ona mbaki wakita unewa wabika kiwango cha unewa mbaki eva nunu thinwa ne maimo ma uke wa methinwa ne maimo mau waku na wanyuza mbaki ukanewa lakini yu generally uki ni wanenga we uki na wasiegwa muse witabia muse utetabia unenga uki wenyotake wiko mututia kwa wanenga wa muse wisi unyoki akondroite nikanda okiuke nthini yake withie tabia kwi ilio jue mundu witabia nthuku wanuku unenga kindu ona sikala apangi chonthe ona muguka ukanewa mundu wathelile mwishowe wikala take withelo take kwa ugu yika kindu nikivaa na side effect na yuva wasiai ni waetia wa uki akanengwa akamboita nthini kana kunde kwita ku nthini kula mwasianga isi ya mususu kunde avu kana jue tio nginya ete na wende ndene na tindu mbingi nundu ndese ndanamba bika sitenje zuti mubundi sengi no kubundi wata nyusa yu akito kwita nthini kenda withie mwitu usu ni wetikila ni wa munenga ne na ni wetikila kana mali ya etwe ni yetikilwa musio nundu ni wake lakini yukiu cha ngai yu ase aja yu ni moju mesa utethia kiuyu etina yu ende yu mambi yonywa ethwa ngai cia mucie na ingi cietwa cia abeti yumetikila na yumesi ngai cia mucie na andu ala mo metiwe measeo wala ukewa takana yu kethinwa ni kwitwa tomae kana tosue kana yani otindu ila nzeo yu imo mama thi asia pa umakasia nganya unywe nganya uye nganya wike na yiti waneza yu pa muomoni nyumba na yu mala waanza kikonyo nise kikonyo cha nzele pa batheke ainenge abaanza ngaisi abeti na andu ala moma ya thuku maitabia nthuku nibo mapanga yu aleo unewa nukuka pu nyumba na yikania mekanilie withie mundu none wawa kindu ichekeka kithuku kwou anenge awanza ata namba ulika nyumba awithile nza lakini alasio manenge awa nyumba so mundu weta ukiono etha unje pa like wilika nyumba kasele wete ukina withwa nyumba ko withwa anza wi nyumba wikilia utanamba unywa wathicie manga isi na ende uyoka ba muomoni nza ende
na acio mane ngaisi abeti nywea ibo Ukakunda mubitite. Mutaulika momba ne muikate mathara. We nainde muziese wa ngumba twakutavisia ino va nivo tukakwete ya kikamba chonthe uku wa kikamba vala chumite na andu ala matene mesi kikamba ala maiku tuteku na ala meuku tuiku na tukatene na mundu mpaka atukule makulio nake eona vailite kwikwata ivinda thu kana nicha ukona chalite kuongela kana okuolango mpaka ngewaina muyona nyini kitionsanigwa muno nindelemilie umunthi tukomanie na musewe mwene na we nange wasina muyo nae nange wailosya ati no kamana nunu nyene nkwia ona we mosa cionthe oso sindu ili kanu itatu ili itono kutethia kana ikatethio ciana ciaku ngewaithia no ilio ndu socioza cionthe lakini ilio itatu ilo tona apply o yukwa ciana ciaku kana we mwene ka apply no ilo ciosa kwa ngukulie kuambia tene ndo ukomana na kimwana kimile kana mundu amwika mumile ukiwanyusa wanase ngai ukomana kimwana kiunywa mbaki kiunywa ki kana kimwana kitembete na mwitu baya ndai kiundu achona nundu mona sei mwapota ithe kani ambwe mwiungeme mapite na mwaleo ibetanga ni meenda weta mushi nae mubuwa aya embwa nuki ndwai unywa uki ingi wiso unywi apa na ndwe munenge uki ilabu ilase ya ukana kwe ilabu tene kana kwetha kwili hata ilabu uki wanyo watu wa misi mukila muzea uwa uki wake wapata wake na kwa misi atua uki wauta na kwa kwetha yukime ukethia kiki ni mabisia kichambuile itatu na ila yu me wasia ngasia yu manengana na ime nina kuya ukiwambo yemwe yu ila makaka utala ngasia makatala uitwe uki we muse uitwe ukiwambo isianata maitala patiele mbo isianona chendu cia muthembosu ko uke watuya wa misi ndo atuya wa ithekani onoku tuwa musi ni kwa aliali wa ndwala mokite kunwa uki ndo atesa wa kutewa ute munenge oki withia seni kimwana kithia seni ata na kimwana kigonywa kiba na utua wana ithe na uma baiba ndwae wono ke onywa ande ne kwaita bia nzona zenze muno na ndu makata osiate nuno na kwetenegwa mundu ume kana kamwana kae kaungama na mundu mukalelu ono ndu atwelesya lakini oyu mukawithia tu mwana tunjelelu na ka noithia muse no waile athukia ciana taisu tona advice andu tazwe kana tona matabiata ela wona uye katsiendo yani uyona nyeta wise muno ila mundu wakuona omukumbe waku akuona utena ndaya akuna kiswe kana byulia muto kewe keuma ambwa mwembwa amwese yo kekato ambwa mundu ndo mwathukia nziani we munini we kanya maundu matailite akuna kiswe na byulia mutwe kewe keuma oyu nikila nona kila ngona kini no akona kila ngona kwa ndo mumaniwe na andu matesi la mundu zumaniwe nundu atavia ciake andu emasi ya mundu ndaumaniwa ni mundu utamusya lakini mundu ona akatwa inyaku mundu akatwa inyaku atakusya no kukwatia kiumo nondwe mundu muka andu masya ni mbiso ya winga kithito na kunua muti ula okuete wa winga kithito na yu niwe wa kithito cha wendo